que nasqueri, faríeu el batatge del blat al meu hostal. El papà, a Chasparo Tende, me fan registrar el nou, e soy registrar l'10. Sa que me vegades que can comperi el primer televisor, amo si reiet, lo fraire de Pol, io l'enregistrari al nom de Ivon, e ell, al nom de Pol, e resasseri 2 redevenços per pagar. Tornari amo si reiet, i di me da te. Io voglio pagarmi perché non redevenço. E tu s'arrenga come co. E on s'és nascut? A la pensionaria. Sono il piccolo di una famiglia di 5. 5 a meno Friday è nata abbiamo 2 anni di scara. Che cominciò a fare. A me l'altre 2 ragazzi, a me lo troviamo 14 e a me lo catriamo 8. Io credo che sarei nascut arrivare mai che mi dai sasso de costat, per vedere tutto che vedem per il momento. Perché sui pas optimista, sai pas lo dici come Callumut. No he visto de cabros. En 23 anys he vist la guerra. Los 4 frailes eren mobilitzats. E oi, mon gran país fer la guerra a 1800 i pasculo, El papà, la guerra de 14, els frailes 39-45. El que triam la família s'ha mobilitzat 4 cops. Se ara aquí us parlaria del maquí de Berenquera. De fet, jo que em parlareu millor que jo, perquè l'he viscut. Si ero ramassats per anar al maquí un dimensi que ero al bistró, era una vintena al bistró, el comandant de l'època arrasés tot açò, anar a canviar, anar a dir al rei dels parents, e cap per Berenquera. E va, a duret. I demoreu pas trop, que a mi m'era creces. Ben jo que riquero, Oi. Che vezzeri los alemans diuen davant el que ven de la Santa Família a l'època, sabes que era apprenti sarrun, acordemos i segun. Me dice, vai a embarrar los portales, arresto l'almacino e nos camuflant. E finalment si ero per mi sant. Aneu a veure un cop està del mar, està al buí, que s'apelava a l'època, e se'n aneu. Deixar el plat al món tranquil. E va per... Anche esisten al maquis de Villalonga faceu de parasutacce. Oui. A Berenquera. Parasutavo io così al mio maidal sul piede da Flausin, entre l'escudo e l'unac. Aquí ne podia parlar perquè el fraile hi anava. Era sur aquell plateu, hi havia un maquisar cada 50 metres. Faria en ronda, al cabo que els avions arribaven al cabo en fioc, en fe de bengales, que cosa, però els avions parasitaven en aquella idea alpina. Hi havia de tot. Hi havia per menjar, hi havia per se batre, e hi havia també de moneda, que el parleu plidassa. Jo que sempre jugo les potes,
l'altre faríeu com podíeu, que era la crisi. Puoi dire che era pa mare. Va fer bon i ja pas troppe de morts. Hi ha qualque profitur. Finalment, aquests 3 o 4 profiturs se passejaven molt dia sur la terra e se fer-ho povieres. Vos podeu pas dire qual era, ho he entredit. Bon. E que a me m'era 2 fraires prisoniers. Hi ha un que hi ha morat 5 anys e l'altre 3 anys remiat. El que hi ha morat 5 anys era millor presque in Alemanya che c'erano i patroni francesi. Però vuol dire che gli alemani avevano permesso di se battere mai che nosaltres. E l'altre hi ha morat 3 anys remiat. E ell havia patit. Lo metterono di una carriera a traire de peido. E appena al cap de 6 mesos havia magrit de 35 quilos. E lo metterono dins un arborio, in una ferma, e s'occupava del bestial. Lo mungiò 12 litri de latte per giorno, entre el matí e la sera, e s'arrengava per tirar 30 litri de latte, reemplaçat per d'aigua, per salvar la vida a dei camarades que havíeu per res a menjar. Sai pas così se fa pas prendere. Io non diu sur la terra certament, perché prengat de riques e potuto prendere. E quan tornet me'n soveni, tornet davant nosaltres, ho he dit tota l'era, perché faria partida del servici militar, del sanitari. Arribat in son de Fiaido, a Rupeidors. El son più gran amic l'esperava al cap del barat aquí. Son più gran amic, Ivon Reyet. S'embracero com se pira que do fraile. E tot el món qüestionava un fraile. Aquera mosí, se pas così vuol dire, aquel aprenente veia aquel senso. E poi tutto rientra dell'ora al cap de qualche giorno trovate una figlia che le sperava e si maritero. E cap de qualche annata c'era un drolle che aveva 60 anni, e un figlio unico. E va, la storia di famiglia, che il villaggio della pensionaria, sicuro che un dia ha muto, porta il nome di ciò che fabbricava. Pensionaria, ça veut dire peigner la chambre. I jo encara de Masinos, que estic dins la regió, appena hi havia la feina d'incundera la Masino, l'appelava la Cardaio. E encara quan ne parlo d'aquella família, diu l'hostal del Cardaio. Comencé a voler fer sarró. Certament, l'opzione che l'alemán passero a Rupeidors era C1, che s'appellava quell'home.
come eri tu, havia 15 anys, havia situazioni d'estat feble per la vista e si era obbligato ad arrestare. Allora, per me riposare, io moria de nome aquí a la Beixeira, parlant de amants aquí. Finalment, in aquell hostal, el papà moria, demorava la mamà e 3 fills. I me l'ero, pendent un any. E pendent aquell temps, per dir-hi, mon papà també va fer bon. E finalment, après que era nato Luat, come domestique, che eri migliore che il mio hostal, figurarsi, non come io. Mi rappelli che per la patrona, come tutti non suonavi il lugar, mi faria panobretto. E io ho assaggiato di panobretto. E l'Iberi fare il lavoretto, che cancrea di mettere a rodo, e aveva per la plaza. Aveva per i trozzui. Ma rengari che a me per il raboterismo, sì. E che n'hi havia de neu, faria de panyers, que duia 4 anys, si pas fotut de fer un panyer. Oui. M'occupava del vaco, que en 46 l'annata che de secado, a seri las più pulite del vacos del villaggio. A me felicitero, figuravo che non era a campo come faria, mi diceva a che l'oralle fatta qui un cacò. Si pas lo sapendo, questo che mi manco. E poi, qui come qua, aveva un po' di dire, tutto il mondo lo sa, per europeus. Aveva con me un de faus. Je bégayais, et il bégayait. Me carri de ne parlar, perché a lo vegament, quei chicon che se curizzo. I les mètodes, com madame abans, aquí ci stavo pas. Io sabia que anava a partir pel regiment e volia pas partir amb aquell de fau i nosaltres deveu fotre de tu, perché quei pana malaltiolo, quei infimità, che presto a farrire il mondo. On se fu pas de qualcun che garreletto e on se fu de qualcun che papà sortiva in mut. Per la busco quei musì penibili, a fer bon passat. E un diumenge anèrem a trobar el curat Martí, que l'havien com curat a Ropeu, el cardinal. De què t'arribo? I ell, voilà, ho sabés, el curat vol partir pel regiment, vol pas partir amb aquell de fau de Rengo. Me trobaria pas una idal, me podria curitzar. I tot cosa parlava com cosa, a diu et zitta. Tornarà a passar diumenge que ve. E vero diumenge que després hi anèrem e m'havia trobat una escola a Nantes, a la vila de Nantes, que s'appellava la Persagotiera, la più grande escola de sormue de França. E hi demorarem 8 anys.
si eri tratat, però eri amb mi dos rivets bretons, eri el sul de la regió així. E bé, al cap de Viazzun, nos trattero al rione ultraviolet e nos aprenguero a parlar A, B, C, au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. E cada matí, tutta la giornata, coltivant aquel mal. E alla fine dell'estate, non pensavo che sia censura, nos anaven a dir la vila en contacte de comerciants. Però els comerciants eren al corrent que los que se sonyaven per aquella terra eren al corrent e pausaven de castiu, que li fa atenció de pa. Vos può dire che al cap de Viazzun, quan tornaria a Roupédour, el món ne revenyeu po. A Comarchet. Ah, oui. A partir d'ahí al regiment, e volgueri fare l'imbecille, per me far reformar e fer l'ase. Ma che tornari a resucitar e tornari a partir a Nantes. E lo segon cop, al cosset radical, tornari a fer l'ase. Et après, ça baisse pas un paysan? Après que baisse pas comme mestier, quand tourner del régiment? Ah, mais il ne mourrait pas quand nous. A Comarchet? Oui, a Comarchet, un pas besoin de tout ici. Cogulava de per tu, diari tu, e poi fer l'ase per la vista. I al Medot, a Castannada, a che farò 4 anys che porti le lunettes. E mi rappelli un d'eri, lo zun che la metteri, era in zoso imperiè, alla pensionaria, e los altres me fero plorar, se fotiu de io che portava le lunettes. E lei se fotu d'aquell que ne porta pa, que li dic que és raó. Et alors, de qu'avais fait comme mestier? Come mestiere, menuisier, serpentier. Senti una famiglia, sen 7 della famiglia, erano 7. Fra un nebut, un piccolo nebut. Hai fatto metalleria a Roupédour, con per interreng, d'abord, perché se precipitava pas per me fare una plaça, se podia parlar francament, vos raccontaria de causes, ma su pas a dire come qua. Con per interreng, din con David d'allò, ha vengut de Calmó, fer-hi el terrassament, fer-hi el tal, celibatari, me maria dic cap per cop, o che fa tutta cosa te sulle. Allora, havia 5 concurrents contra io, a co ho podia provar. E io che dicevo de què vol fa que l'arganyol aquí, de pensar tu la cena canvia l'armacina, e ve che ho io, hai fatto la carriera, si eri il primo a pausare a formicar a Roupédour, hai pas crento de dire. On en parlait un peu de la langue que parla sta pla, de la langue nostra. L'avesse toujours parlato? Io ho tutto parlato occitan, qualche lo paremmo aprendevo lo francese quando eri piccinello, perché andavi a scuola, facevano 3 chilometri per turno, 3 chilometri dalla pensionaria al Cullezza, va, perché il Cullezza era pas come due, che era un bel bastimento che c'era ben de fred.
per nos que ho fa portaven a Tour de Rona, se diríamos com cal, portaven en fai de web de cop en cop, per allucar-lo pueblo. 3 chilometri andando fai de web sulla schiena, all'azze de Uezza a Duzan. Pensa que io passerei lo certificat perché a 14 anys, pensa che come il fraile ero aquí, temorava all'hostal per ajudar els parents. Ara començava a ir a l'escola el 1 de novembre, el 1 d'abril, i estava a l'escola per anar a agradar als vacos. E così cosa passava all'escola amb l'occità? La prima maestra s'appellava Madame Terac, che era la figlia del direttore, e après mi metterono i cambieri di classe, mi metterono in Madame Costol, che era rompedura per partire a Nausela, e après, a mesura che venivano sabents, se non può dire. Me passare nel periodo che era prima della guerra, cambiavano di mestre, la mia annata cambiavano in trucco 3 cose. Chi perdere di tempo. Vam fer io de monatge, io che havia un any menys que io, e c'era il certificat a 12 anys. E io la c'eri perché a 14 anys. E all'hostal parlaves perché... Parlaven portuguès, l'occitan. A me io los parents parlaven francès, com a mi. Ma los parents entre ells parlaven portuguès, parlaven perché apel·laven con lo portuguès. E avem d'escola parluem a la barraca, a la primauba, che los picciu apprenu la lingua occitana, vous sabes? Oui, oui, oui. E de che ne pensas? E beh, vuol dire che ne pensi che a cui non è riuscito. Ahí hanno visto una riera, petita gnasa, che abito al Petro. Come si sapeva? Dio mio, Fennoval. Saint-Lys. E beh, ho 10 anni, e vado all'escola occitana. E trovi che camminano per tutta la notte, non parla occitano. La lingua nostra, la calgardà, sui contegni che il nostro residuo la parla occitani, a cui non che mi commento tutta fetta. Avem qualcun d'allura alla testa che ammira che lo fanno io. Tu sai che vous che il saure, verdad? A fer quand même. Vous parlez encara à l'hostal, l'occitan? Oui, oui, avec le pizzot de fan, lo centre, bon, lo parlan pagaille, me fa la figlia, lo comprende. Lo pizzot de fan per dir, lo compreno, surtout quand los enguelas, en pau. Beh, e los piccinelli, los arrière, sai pas così ne farò. Me compreno come... Perché il nostro occitan, come lo parlano a Ropeidors, a cui un musilo francese deformat, no? Di che ne pensas? No, è una cosa lingua. Oui. Aimi cantà in occitan. Surtout quand passaria a la televisió, qui el 8 de febrer, quan m'havíeu enregistrat
dell'Eglesia, alla televisione mi recupero la canzone che avevo composto il papà di Paul Riet, e si era pas contento. Encore pas grave. À cause de Marosetto? Oui, non, a cui pardon, la Rupeduso. La Rupeduso se parlo della cappella. La cappella che, dato sapere di un piccolo duro che la cappella, miro, apre la miro. A 1030. Justement, on en parle del pays. C'est Ségali. De, C'est Ségali. Vous disiez Ségali. Del Ségala. oui. C'est un nom del Ségala. Ah oui, 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 oui. Et nous pouvez expliquer un peu de che cosa è quelqu'un del Ségala? Così è a quel paese, per rapport all'Aubrac o... Oh, il nostro paese all'anno 1000 era terra di modellanza. Era catat de brigos, de chineses e de romes. Le monde, los quelques habitants qu'il y avait, erano misérables. Alors, accueille le fameux Iscanfred, che era proprietario del château del Castel de Peyrora, che era proprietario de Tutacó, e hi havia de muenos, així. Se metieron a la paro era Pioso, atrae a tutti los chineses, el rumés era el brugos. Comenzaron a... Hi havia de castanyers. Quelli da castagno erano los patanús, che per li pongo a terra per una cosa di patanús nosaltres. Començàvem de viure com a co. Progressar-ho, e finalment per arribar a al cap de qualques segles. És que dins nostre carriò tutta una giornata per explicar tutto això. Pensa che la cappella e la iglesia a cui il signore Scanfreda che la fa costruire. Se passa, se qualcuno mai lo explicherò. Scanfreda era un nome croient, mais alors super croient. Fet anet fa un pelerinatge a Limozze. De Mueno de Sant Marcial. E sense mai cosa passa pla, che si ha pas atacat, farai costruire una cappella e una iglesia. Torné de pelerinatge e aquí tu se passa pla, tu fes costruire la cappella e la iglesia. A causa la calç, que venguet de Caramaus, que canviat lo Ségala amb el camí de ferre. Quand amenèreu la calç? Ah, la cal. La calç. Ah, oui, l'anàvem cercant a Vilafranco, amb un parell de vaques, en Tombarel. Muntava la costa, sovint éreu atacats per de guaiú. Coses que
canto la imava in nostra segarà, lo poden aimare nostre segarà. Perché se sem vengut moderne, ho treballat al món. Jo que més hi dim un metier, que diu tot l'ul charpentier, l'ul peidier, o tot és un telescòpic, nosaltres havíem la corda. El que no vol donar de consell en aquella fa, se pot levar al matí. Afegiu el fier d'estre segarí, un rapero el ventre negre, lo podi fa veire, l'hai fa veire a maites per rire, perché così un rapero il ventre negro io da versivo. Perché mangiaven de por negre, de por de segla. Ora l'altro versivo che los pobres paesans miserables habían abillats de negre, havia a pelucó, un feudal. Como el fent que em feu la cosina, que lo paso al tour del col, era entero negro o en cuero, cosa dependia. E allora guardavo aquel feudal tutta la giornata, e per la cocca era un rappello, il ventre negro. Qui una versione era uno, devi su papà provare.